Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pergerakan kapal induk Charles de Gaulle di Laut Merah bertujuan menjamin kebebasan navigasi, bukan penempatan militer di tengah ketegangan di Selat Hormuz. Dalam kunjungan di Nairobi, Kenya, Macron menegaskan kapal induk bertenaga nuklir Prancis dan tim tempurnya untuk bergerak ke Laut Merah sebagai persiapan untuk misi pertahanan di masa depan dan sebagai komitmen misi internasional untuk memastikan kelancaran jalur perdagangan pangan dan energi, sembari mengimbau ketenangan dan negosiasi diplomatik. Iran, je crois qu'il y a beaucoup de confusion et il faut calmer les esprits. J'ai entendu votre question, vous avez parlé d'un déploiement. Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle et les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers au-delà du détroit de Bab el-Mandeb et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité.